Sibeleka lo okhulumayo ngiphethe into ekuthiwa i-Sunday podcast la sikhuluma khona ne-youth, yonke i-youth ekhona like enza something emphakathini, enza ukuthi umphakathi uthuthuke nokuthi umphakathi ube na something ne. Ngiyanicela guys niphinde ni-subscribe kwiNkinga Zabangani Studio, ni-subscribe na kwi-Sisam Production, niphinde ni-subscribe na kwi-Masakhane Production, nilandele nje leyo mapage lawo nakwi Sunday podcast. Bafethu iyouth namhlanje bafethu ukuthi i-podcast kahle le ngivulile ukuthi la sikhuluma khona about le-youth, ama-challenges abahlangabezana nawo ney'nkinga abahlangabezana nazo, nokuthi yini abayifisayo ukuthi ba-succeed empilweni, nokuthi uma beqeda iy'kolo baqeda o-matric yini abafisayo ukuthi baba na-something mhla bephuma ey'koleni nomhla umuntu ephuma ko-overseas ne. So the podcast yona into engivulele yona lekho ukuthi nento abayenza abantu emphakathini, uma uthi khona umuntu owenza something emphakathini or ozama ukuthuthukisa i-youth or ne-youth ezama ukuthuthuka, ya siyakhuluma nayo sixoxa about nalokho. Kodwa namhlanje sizokhuluma nabantu bey'nkinga zabangani studio, siphinde sikhulume nomuntu o-actor kwi-Sisam Production, siphinde sikhulume nakwi-Masakhane Production abantu aba-actor khona. Sizoqala lapho from ukuthi interview sibabuze lapho nalapho guys. Siyabonga ni-like, ni-subscribe, ni-share, ni-comment, nifake amabheli. Igama lami ngoSibonelo wakasithole. Ngivule into ekuthiwa i-podcast, i-Sunday podcast leya kusuke khona sisonga khona about nge-youth entsha ukuthi okay isiphatheleni guys. Namhlanje ngihamba nobhuti lana, ubhuti-ke lana-ke uya-actor kwiNkinga Zabangani, uyatholakala nakwi-Masakhane Production, uyatholakala futhi nakwi-Sisam Production guys. Uqale u-actor kade ngaqala because sasetha i-mic ingekho, isahlehliza setha kade saqala u-actor, asiqalanga nje manje. Okay, imaphi ama-challenges ofesana nawo ngoba nje u-actor nje sikubona ku-Masakhane Production, phinde sikubone nakwi-Sisam Production, siphinde futhi sikubona kwi-branding enkulu ekuthiwa iNkinga Zabangani Studio. Nje imaphi ama-challenges ohlangabezana nawo nje ngesathulethi? Ziningi izinto engahlangabezana nazo because abanye babengitshena ukuthi lento engiyenzayo iyabheda, bengigxeka kakhulu, ngaze ngiphatheka kabi, ngagcina senithi ngiyayeka ngathi ngingalaleli abanye ngiqhubeka. Okay, njengoba njena sikubona kwamafilimu ngendlela o-actor ngayo lapha eniphathana ngayo kwiNkinga Zabangani Studio, niphinde niphathane ngayo nakwi-Sisam Production, niphathana kanjani nje? Niphathana kanjani naku-Masakhane Production? Niphathana kanjani nje mfethu? Siphathana kahle because asijajani sama-actor, yabo kufanele sibe-focus nalento esiyenzayo, sibe nje siqoqane nje sibe abantu base-actor. Okay, iyiphi nje episode engase nje sithi silindele sifuna ukuyibona sisama-viewers nje ngoba sihle silandela nje, iyiphi nje episode esithi silindele? Episode 8 ikuphi le ndawo cause manje sikubona kwi-Sisam Production, siphinde sikubone nakwiNkinga Zabangani, siphinde sikubone nakwi-Masakhane Production. Yiphi episode lapho esilindele kuwona esifuna sikubone kuwona? Dala abantu abathi mina ngeke ngiphumelele, dala ukhokhe ngitshela ukuthi impilo ilele kumina, ngoneni emhlabeni, ngoneni emhlabeni, mina ngiyazicala lami kodwa leli kuphi, Wena uyibona kuphi isono sami kodwa silele kuphi, ngoneni emhlabeni, ngoneni wena shuthi lento yenzayo uyenzela abantu noma uyenzela abantu ukuthi bona belekubejaje noma belekubuza noma uzenzela wena ukwazi ngizenzela because abanye sebekhuluma kabi, ngiyami ngaphatheka kabi ngoba lento ngiyayenza ngila ngayo, ngikwazi ukuthi ngicabanga ngezicabanga isono sami kodwa yona lento ukuthi nje ukhona la azobe simbone khona kwama-TV noma sizogcina kumbona ko-YouTube noma sigcina simbone kwezinye indawo.
sikhona kwezinye indawo asithi-ke manje-ke mfethu-ke mhlambe let me say uqhamuka intombazane sengifana kuqhamuka intombazane la iy'tshela ngoba sikubona kwama-TV kanje or ikubona ko-YouTube account wena nje just nje bafethu njalo inkinga zabanga nestudio ziyatholakala ku-YouTube noma Sakhala Productions siyatholakala kuwona nakwi-Sister Sam Productions siyatholakala khona. Please guys, ni-subscribe, ni-share, nifake ibheli, ni-share comment. If nifake i-comment, ni-share ama-comment guys, cause manje lento esiyenzayo is just nje ukuthi siphakamise i-youth ukuthi ikhule ibe successful. Futhi lo muntu lona uzoba mfethu kuma-Sakhala Productions. Okay, ngisho guys siyafana nje manje ngathi uyilona asilifana njena. Okay mfethu asithi-ke manje nakwi-Sister Sam Productions kubizwa ngephara noma ikhona i-character oyidlalayo okay nakwi-Inkinga Zabanga Studio uqale lo-Inkinga Zabanga Studio because siyakubona ama-episode amaningi ukuthi wayele kade ngaqala angisazi ukuthi ngiqaleni. Saqale nje la saqala sipractice nje la for shoot sapractice saqala lapho. Okay, uma uthatha nje ubuyela back la waqala khona yiphi episode waqala ngayo? Episode engaqala ngayo ile kaGasi. Okay, bekunjani nje ni-act lapha noGasi? Beku-right, bekumnandi, bengathi nje yabo siyenza lento like okwangempela yabo, bengathi nje siphila life yethu. Which role wade uyidlala lapho kuGasi? Ile yakutshwala yasethaveni. Shuthi ubuze. Hayi cha bengabuzi. Bekunjani? Yabona nje la sengishaya khona. Yabona. Kodwa hayi lapha ngangishaya. Kunakhona okungishaya. Shothi yabo wangijekela. Oh okay. So manje asithi ufuna ukuduma yabo? Ufuna ukuduma mfethu. Uyakuthanda ukuduma noma awuthandi ukuduma noma just nje ukuthi uya-acta noma just nje uyenze ngoba kuyenzwa nje mfethu. Ngiyathanda ukuduma futhi safuna nje ukuthi ngiqale ngiphumelele because abanye bayangihleka bathi ayikho into engiyenzayo. Basijwayele ukuvuka ekuseni nasebusuku siya-acta. Njalo ungihleka but okay, niqeda nini ukushutha lento yini or ukwenza lento yini? Sijwayele ukuqala ngabo-7 ebusuku. Siqala ngabo-7 ebusuku iphele ku-10. Ujwayele ukuthi nanamhlanje nje nizoshutha? Sizoshutha namhlanje. Oh okay. Esitoreni bakubiza uPharamani. Shuthi igama lakho langempela uPharamani noma awusiyo uPharamani? Hayi angisiyo uPharamani, igama lami nje ngilona isibongo. Uyatholakala ama-social Sister Sam Masakhane izulu. ikhona i-account esingathola kuyona ngoba uwandile or
singathola nje ku-Facebook, TikTok or Twitter or singathola khona makuthiwa umuntu lo ohlele ekhaya ufuna ukukulandela ipage lakho yabo asithi nje ufuna ukulandela lo character leli uyakuthanda or ufuna nje ukulandela utholakala kuphi? Ngatholakala ku-Facebook, Okay, Facebook nakuphi TikTok nakhona. So ngiyakuzwa mfethu bafethu, this is a podcast le esibuzana khona ama-assist, siwabuza ukuthi imaphi ama-challenges ahlangabezana nawo for kwi-shooting yabo abayenzayo. Sibonge bhuti, sibonge mfethu, sibonge. Guys, please subscribe on YouTube Nanjuzana i-Sunday podcast ila sihlala khona sikhuluma about ama-artists, sixoxa. Enye podcast izolandela guys, izolandela soon izolandela, and futhi njengoba ubhuti lo ngihamba naye kahle guys, imina engimphethe as ngumphathi wakhe. So bafethu, subscribe-ani, landelani, nilandele nishe nabanye batshela abanye angithi Siyanithanda nakhona bo. nithandiwe kakhulu bafethu, siyabonga. Nisale kahle, nibe nobusuku obuhle, nibe nekusasa elihle. Abantu abafisa uNotshuzana ingene kwinkinga zaba-studio, kunendlela ekungena ngayo guys. You send i-monologue, after send i-monologue you send isithombe sakho, your location, njengoba abaningi basendisa kanje. And okwesibili, subscribe-ani kwi-Sunday podcast. Siyabonga. Sifike kanjani la? Empeleni sifunani la? Engathi thina sinenkani, siyagoloza, siyaphindisela, pho sivumelene ukushawa impilo kanje. Kanti impilo enjalo-ke zithandwa zami, uma sincenga iyashaya, kodwa uma singancengi iyashiya. Imbokodo umkabe yagadla ufakazi bokuthi imizwa yami ifuna lesilimi esangilimaza mhla ngilima la. Kusigodigodi kumhlahlandlela enkundisimalanga esibhame emasosheni. Amanyuvesi siyakufunda kabanzi ngoba siyazi lento enziwa uthisha ekoleni. Ngomshaya phothi makacabangeni, siphucwa kanjani ngesukhokhe endlini ngamungameli kuyakhanya, kuthina kumnyama bona bayajabula thina siyakhala. Mina bebengihlaliswe la kuleli tafula elingceka kakhulu liyadinde yamkhipheni, bese bephaka bephindelela kulobheseni ukudla engakuthandisisi kahle. Libengihlaliswe la kuleli tafula elingceka kakhulu liyadinde yamkhipheni. Manzini sifika kanjani kula manzi? Asibuyele emuva. Inkinga mina ngisenawo amandla okubuyela emuva, awama kuwa wakha kuma amandla ethu siwashiye emuva.